Good morning. Kai ko wang wa good morning maga tha thai. Athang wena yang tal ga I ningai ma thagui khwai da. Ningai ma thala ga ya mi a kha yang jine. A khalam jang sam ga ra corner le. Ania khana man ri man yang ga de le. Ning shinai. We ran so mi ran no. Ngothor ga thui le. Kham kui sai wo. Ka tiao ga sig ga hin da vai. Ngothor jing yet na ga da sig ga da. Tar ga sa mang khui le ga. Room jang lu je sig fa ka thir fa. Muchuk le ga eu he ga sig ning la. Nervous ka za dai dai da. Sing ham le sang ga shok lum le ga. Ida da aring thor na thum ni ga thai na. Ring ga pha ga chung ga sam phang da le. Khaya shi khang yi ya. Yao go hom ba local pastor Reverend S.A. Ong Nau Yo. Kala Ali ot sak room da khlaya. Church wi ga thana bing. Kha hi wi awunga. Hangwa Ong Nau bing. Societies wi ga thana bing na thum sai go le. Ning shina ko. Ida da host sa khami wang. Ina khaya shi plung gi ga ji. Itian bia wi. Yes, Oja Reverend sorry ngam ning shen. Chief guest ha mi de klaya. Oja Reverend Rajan Shadang. Itu moi khaya shi pa ya. Youth Secretary Oja Turi Singh likhe. Kala awi otsagrum bing. Women with Secretary Miss Yao Pai. Ntum sai ko le. Iwi khaya shi. Chung kham mi de le ko. Mama lai plung gi gi ya. Heli lei de klai yaw go homa bing. Ning shinai. Na thum aring thor iwi wang ba. Pang shap ng sa de le ko. Na thum nei tha da backup sa laga. Heli ngurum mi de klai wang ring pha nai. Humble sa nai do ja bing he. Wai shi kai. Athum he ngalai li ham nga pisar de kli de. Ada meeting khwa sports khwa mo ngai na ngalai le ham ga lai na ni pisar dak le athum room ni jangi da vai shi gai go ithum li pet chika mi gai no ishi yero no bing le ajaba speaker le jang ga changai da da kha shila gai na le shila gai na athum wi pet chika mil ga flu li ham bi dak le ithum na yang ka mai hawi da nuthum ni ka chipat mning lagum ne Kana thumna lai shila gaina ithumli la khaya shida chira jang pet ithumli matha khamaya room chi jika hmi wang ning shi ka changkha de tam khui khawai apong la ke program ni chang da khlen thum sai go le yui khaya ga shi mi da le ko ra ga zip khaya youths being youth wi ga thana being Youth le shila gaina thanra dak le church wi gathana bing women wi gathana bing nutum sai go le yu ring gapha church wi ring gapha kala shim khur wi ring gapha shalam milak de le kala ile shim wen sa da ora ji thran nutum live sa da kha ishawana online ni yeng dak le changa kha atum li la ning gi shimi lo da hangai de le nutum le chung kha ning shi Iwi classmate bing, singum thra, da phangau chili, sam ga pangjang da lay. Kalay tu muing sot nau bing kai khana, yeng khui da lay ka ba. Ma khang tu na mi pa hi li khisa ga zat khala da, thai khui da lay re. Ma sam phang lag la, chita da sam ga phang lay. Ning shinai nun thum nang rum kham yu wang. Ili topic mi ga hai. Strength of youth the mi haidale hi matarang laga vralik shika sia sangai idum sai gorale sa khawa vrivra nalining shida msot midale nawi kathara pamli nganingida matik machalak mana hikana na lai shi hauda opportunity hi kathala samphang sak chuwang ningshi Pungadam hili conference hall wi thermatheng makeup kachi apam hiling aninda nawi chan pau phaing room khwai itum ka zip dalai
mangla ga thar na chipe milo mangla ga thar na chipe milo rivra oi mangla ga thar na chipem khami mangai na ina matu ki shok sai ko ra Christian oi wang sa ke mangla ga thar na otsa mi da uglung li yau ga sanga atha ngasang sak milo da Jishu mingli seak san amen ajai thumli mi ga hai topic hi khare influencing the generation ji doctor na mathala gai na matui mi hai re ka khane prosperous youth ishi oja sir jahan mi makan na mathala gai na matui mi aniwi matui ga hai jin ningyang ong nai da iwila nanyin kam theology ngai jin da ka topic we attitude da mi ga hai ra da sisangai aniwi mirin shan laga yang ga khuiji tha da influencing the generation gi chili doctor na topic chi attitude da ring ji thai da kle juwang khamira da chi sangai sir makan jahan milila prosperous youth mohola kaina ring da kle yaron nawa ga sa da khamira ji iwiwa strength of youth ishi gi thum ngatam ma ka wa pangshap ika mai thui yang pangshap ika mai thui da ili khamira da mu chu khui ji ne aya dress in aura da phon lai shok chi wa doctor na asnava football ngro thegi ji mai dai masal mangai na chi ja ishi dum hi phasam thasa rai da ina ma thamai thui ji sa da lei ka pang nei na pang mai thui ji sa da lei je na literally the strength of youth yaron ngalawi pangshap hi khamira da chi change ili strength gi thran pangshap yang pangshap quality of being strong force or power da dictionary likla thai ka matai la kaina akha gajang positive attribute da ka pi hai da le yu hi topic hi English aina miogi da mrak li shapshi tu exang le thumna phyo mi lag lo da hangai da le yu text shi ojana mathala gaina pashok mi ga hai ju wang ningshi makeup dei nang han khangai wa nui ya shongli pamdak le wi shongli pamdak le ji akshi da yeng sung yeng sila akshi mang laga ningai la ming rok sine mathala gaina musuk mi lo hi nana no sot na pali yu hi yaron ngala cheu ki da yaron ngala cheu ka jwa no wing sot na pali khayang ji thran na yangshi aga enemy sa da thai khui ga do you see him as a threat yang sot na tha da thai da leika yangshi tha da thai da leika maninga kha yang pangshap leila ka haya pingla ka haya iwi ka phaning ling rumai khawa inni hi ka chung ka sa ka pai sot na wa ka tha da thai da leikla idum rajang ga hai sot na bing yaron la bing hi yang pangshap leila ka haya ang physically fit sala ga haya ara tungli khani shi yong sang ga ta lo chilala shapki gi chi hili le dak le ojang ra bing li yong kal ga ta lo ji si ba mag shap stage khai thum liwa physically la fit sa mentally fit sa la ga le dak la ta mi le yang la ka shun pangshap le shun ga ya ta mi le idum pangshap ma paing rok ta le de pangshap le sir pangshap ma paing rok ta le de mai electricity na transformer we na chu hok shok ji thran mai nga jan hai ka lai dim sau chak hau bab la mai mar na lui ka wa bab chak sero idu mai miren yaron nga la hi I da ring da kla atam ne jaina idum stabilizer aka darga sa de mai control sa ka vai mathala gaina bab ji 20 watt aka chuya ti shuda mi shok ka bai stabilizer aka darga sa de chim ma chuk laga krista maning la kipa aka malai sa je no we strength our strength plus ka sa je thran society shem ga bai je ka arui thu muiwa no we strength aina you strength ngatak rok laga
sung rok laga ok thui de khlaya atam sa de leko yaron ngala beng ithumli ok thui na ning chang de khle hiwa chahan ka pai mi kali lai khla shongfong ga tarti ngai na than ga shap mi chi kali lai khla da ka tong na phasang phata laga ok thui de khlaya atam sa de le khai khang ga haya pangshap yang pangshap leila ga haya mi chi kali lai khla da ithum ning chang laga ok thui ser de khle atam nei klai thum na mara khliwa yang pangshap ka chi thran mi kumohi rarmaman mirror gazamaman yang pangshap la ka mai chi tha ka proverbs li hang ngai na yoron ngalawi te khamate hi athumui pangshap na yang pangshap na da ka bi hai de lai hina hang da khle pawa revran ei thumli yang pangshap hakla kaina chisin hai de lai ko yoron ngalai thum youth ka chi thran iwiningly click sa ki thai khui glaj ka youth full of fun energetic salag hai an experience the ring papa ka chi mirin confuse ala kaina ok thui de khle atam kuchung kha phaning laga kuchung kha dream sa laga ok thui de khle atam revran kha ka tha da phaning glaj ka yaron ngala bing hiwa athumui te khamate hiwa thumui yang pangshap na aru atam hiwa influence sagi gi atam nei ring ji thai gi atam nei na thum hiwa ring ji thai gi da mangunui lak mane ithumli mi ga hai natural advantage hiwa ithumui yang pangshap asa da leko ithumui yang pangshap asa da leko ithum hi opportunity ka chungka chung mai kap sam ga phanga stage akang sa da leko kala ina nana ka pang ko hina iwi mirin mang maning la shim khrui societies wi church wi khawi nation wi future decide sagi ko opportunity ka pha pem che aina ithumli mi da khle atam ne ma ka pha sa ka vai opportunity ka chungka ka pha sa ka vai opportunity ka chungka ka chung ga sana ma ka pha sa ka vai le ma ka pha opportunity ji le ka pha ka sa tha da boxing sir le de i nganui da le le ga arui la ngani fe nganui da le le ga ithum hi ma ka pha sa ka vai opportunity hi ma tha na je iwi mai ji shake vai shim tha la kaina comfortable sala kaina aga le ji ko shimli mai ji shake va guilty sa na je jang ta da mina theoni ga ma ka pha sa da le da ngi na je kha shim ji li wa jang ga sot na group baina wa ga she ji thran ka pha sa da kle tha ji ko opportunity kama tha je ithum sai ko lila ithada opportunity misheard leko khamata ya question ba reverend anali chisin ga haya yang pangshap hi na ki savai da leido ithum mui atam hiwa confuse sala go thik va atam ning thure mi akai na kha kipana yang ka mai kipana matha mai gi compare sa ka vai atam ning thure compromise sang rok laga ma ka pha ji ka pha ka sa tha da ok thik pai atam ning thure ari yang pangshap leida lelga itum manganing ka ka thran nganing ka se itum na matha na ka thran than se itum na mashem ka ka itum aru atam hili mohora ka thran hor se mucho kwing sa ngai lak ta leko topic ile strand of youth ka chi thran ko ka sali ka chung kham tu ngai ye ningli hai milo ko ka sa hi pangshap ne ji ningli hai milo silima mutui mera thala ningli hai milo revrau tuina yaron ngalan thu mui pangshap
nó thùng mày tê không mà tê cô hang gai hi khi ai nè khi mà mày ai nè bằng sập physically meaning là khi mà mày ai nè bằng sập lấy được lấy cái gì một chút yang say khai sao đó strength in identity strength in identity who you are matters nó chỉ ba cái gì hi cái thay đổi cái sai ít thùng một bùm li youth China gathering vào sơ đó mi cái sản chỉ thằng heli ra rằng được lệnh số nào kia khana as yêu vào là khi cái mà thagi gì đây một chút tắc lấy cái trống cái rằng rồi yêu vào là mà cái nào kia gì đây vào là lần lại trái chấp sao đó một chút tắc lấy cái trống cái rằng rồi cô khát thèn sắc ngay và nó khara ai nè một bùm Baptist Church encouragement sao đó lấy cô nó khara ai nè nung sốt nào ba sốt của mình sao đó lấy cô nó khara ai nè nó with church we cái thằng nào bình lý cái tôm đó lấy cái gì chỉ thấy đó lấy cô nó khara ai nè nó we youth with chairman secretary li cái tôm đó lấy anh yêu leadership li ít mấy ai Reverend Ungram xem gali ilat shuru kui dalai gichi chỉ thấy dalai ko nôm sai ko ra kharao wangai na aj itien be we yut mola kai na lai dak lai ko chi hi mu chu kuin sangai dalai khrai sa da itum hi ogu thui hi le ok thui dak lai hi wa hi shong wa kha na hi ko hi shong wa kha na hi ko gichi ngay tay đã hăng mi cái gì đó tâm cái sao đó lấy đấy social media nó khi bác lắc gì ngay tay đã hăng church nó khi bác lắc gì ngay tay đã hăng nó với sim khun nó khi bác lắc gì ngay tay đã hăng nó với Facebook account like chi nó với mirin define sao đó lấy đấy nó khi bác lắc gì nó với word chỉ lấy thấy đó lấy đấy Instagram account nó YouTube nó khi bác lắc gì nó lấy chỉ thấy đó lấy đấy culture nó hay thùng li nó khi bác lắc gì hăng mi đó lấy đây cái lấy thùng li ô cái thuyền nè nó mất sập mà này insecurities cái chung không mi cái thùng li ô thuyền sạch tức lấy đây à chơi thùng mui tăng cool cái chung khana mi cái chung khana my culture my identity đó ô thuyền đó lấy đây my culture my identity thùng cái thằng đó khó cái sao xí iram cha hong we culture ai na iram mu mui culture nga tai lagawa ka ta dang sunu si mai mathai ina ngui ki maning lag ko ka na my culture my identity ki jitran itum hi vreshima thathure my culture part of my identity jing sak ngai Christ my identity jing sak ngai iron ngala bing my culture my identity ki jitran inni we culture nga tai laga inni ka ta ko ka sa si inni we shan vai chon vai nga tai ngrok laga ta ko ka sa si ajre ka chona ka kharagli hi ra muina nga pai ngrok laga ka ta ko ka sa si your culture is not your identity Christ is your identity jing sak ngai Vrevradli identity itum vrevradli jang laga itum ka tonga khring chitran itum identity akha one identity itum chitha da ring akhawa khoka sapai khoka ka sahi ma tuilala khoka sapai vrevrana hang haiwa ogo thuina na khipakla ka chi chung kham tui salapai vrevrana ka hangwa nali ina Matasek ay na siya may dalay ko. You are wonderfully and fearfully and wonderfully made. Natum ka kapangkuy kahaya mi yurnay kathar yurnay very mi bing nay tang kamang wi ay na ko holi than shok ta awi matakak kahay ko horji hashok kawai natum li ho ko kuy nay kapi hay dalay veraw tuili itum hi vrevraw pang them nei kapasa ka vai Christian na kapang ku khui nei
itum le Christian identity a khami da leide Christian le identity itum mui kipa kala kachi ka thai aina yaron ngala akawi pangshap chi chili hopok chi nei yaron ngala akawi pangshap chi chili hog phok nei not your culture not your Instagram china maning lak manai Krista mangai Krista china no yang pangshap masada leko khalang aga hi harvana pum khui laga anaw sa khui jinda kasang ka harnaw thada ok thui jine awi ang chang chi thada kdiau kha pai rek laga chang ok thui sa ji de thang kha na kjingram yang ga jena khalang aga pai cha cha ji de khalang pai ga chi thail ga alim mathu ku khui sam phangi ta hangi yo I harnaw maning mo Eva kajingram le chui la kaina pai laga tek mate la kaina ok thui gi jimi la mo da phaning khui jine some of you are living like a chicken jingaye yang idum kai khawa harnaw thadok thui da le khalang thadok thui gi gi yaron ngala mangai pangshap le la kaina khalang thadok thui gi gi tek mate la kaina kajingram pai ka laga than gi gi yang ta kha chik tha mi mang de khai thum kai khawa harnaw tha da chi rang ai ok thui de le itum youths bing hiwa yang pang shap le la kau gi da khara le challenge sa shap laga face sa shap laga ok thui de kla atam hi le church na ma shi na khawa societies na ma shi na khawa reverend na ma shi na khawa ok thui na shi shin plung ra Nali church na mashi na kava ok thui na shi ra kathana bing hili la hi chi phaningung sak ngai youths bing hili na tum na mashi na ka ok thui na shi ra ko church we tong khawai revra we ungram sem ka kale mashi na ka jipi we ungram sem ka kale shi ra ko itum identity malai la khokha ma sa pai mane identity Krista hi itum identity ng sara migchung khana na hi nei da hang sala pai ka yaron ngala akasada Christ my identity da ring sak ngai sida ka automatically idum khoka sapai ka khanele strength in example sada adang iwi backup text li 1 Timothy chapter 4 verse 12 example sada okthui ngurum sei pol na hangdak le hiwa na kti ok rar sangai furun na kti ok ngunui na fei da mahang lak mko na kti ok rar khai ji thran pung pha mai khai ji thran than lo mchi lak mko now arui rar ga sang maning la arui atam hili ring chi thegi chi atam nei itum mirin tui matui li ka sung sei reverend hangai da le dei khmora ka wena kon ka shi tui la matui same khmor jin na reverend sot khamia khmor jin na reverend za green khui la ga sem ga haya itum akhai na kha kon sing rok da le dei masa ka bai ot nei shim lila society so alung lila online lila itum example aksada khring hi der kar sai lai ga shi chi thai se mangla ga tharon chipem ga sak se itum mui shit ka sang le manga chang sa ga se itum aja okto thili another influencer darga masalak mane influencer pem thaida leida lei ma pham ne gim ning lak mane itum na internet surf ka sa ji tran
I'm an influencer cái gì cái trông khởi đấy lấy influencer ai nè influencer bình ai tầng đó influence mà sang rồi khang ai atom athumai nè tầng đó pen ngorok laga gapam atom hili itum influencer ka darga masalu mane you have to be the influencer revrat hada identity crystallis khuilaga revrat hada oguthui mirinchi itum na ring jithai ki kisine itum na yengkal ga oja kya kha athumui footstep ki aka shurdale ning shinaye natum na chachi thai ga haji ta juwang example sa da ring jithai ga haji wang khnang la ka ya khawa mi kchung kha oja kchung kha itum khnui thot bing mushur ngai thur de hon kam maina leida khlai yoron ngala bing nathum le agatong rana nawi azarung rana yengkal ga ning mulum thur de isha maile isha jon ne mushur mura ingatai hangai na sara ga chi ingatai hangai na chatra ga chi atam asa hai de itumna memesly describe yourself in 3 words jena keep ningung do dedicated Christian youth chang dedicated Christian youth manangai lak jedala khengli chikat gahaya vreshi yeron ngala hidada ring sak ngai che chikat gahaya vreshi yeron ngala itien bele chung khalai si jiwa itien be moholak rakho itien be moholak rakho kai kho wangwa nahi the only bible they read kai kho wangwa namangai athumna bible pa dak leji machuk na sak ngai hili rajang dak leya musat naubing itu moi atam hiwa peer pressure ne influence alaga ava wi ka hang mangana la musat nawi ka hang na algo rajang dak le stage te ava na hi ya hang la mangana lak musat nauna same word ka hang jitran khuisang de hi atam hili nai nei e example sa da mering chitheng rok akha khorchop ta jangaura nai nei e mangaru makha itum khuni thot bing chung ga shimanaura awa ka hang mangana ro thurai khuni thot itum bing laidak lai khar naw bing hila chikatha stage le okthui makan sar laga okthui ga haine hada iram wi tangkhol mi ri hiwa ka phung chuile shim salaga okthui ser ga ji aya hangai re kharam ga zat bing na ara light ungau gi da kharam ga zat bing na church wi light chi thai laga ang ning lum de church se yeng laga shan naga light ka thai ji thran o iwi destination chi chili wat full mo lost traveler sorry kharam ga zat bing le light china shongfu chizemi da ning lum ga sakte itum khni thot bing akai na kha kohora agasada ring jithe hi darka salake mi aga nang shan naga o reverally kshur hi thalamo ji no wi mirina na curious sang sak ngai iwi mirina na curious sang sak ngai reverally kshur hi tha ka ile shur ngai we ji hi no wi mirina na thaikhwing sak ngai iwi mirina na thaikhwing sak ngai khareli identity crystallim mas khui aka idum khokham sa pai mane idum akhai na ka example sa da maring chitheng rok aka iai na ga tha da shichang rok pai ra khamata achama ramaina maring chitheng rok aka ina nali ga tha da shichang ura shichang khang rok ma leila idum ga tha da khok sa ura identity good example hi nai thumli khokha sa khira re strength in purpose kibagle
accident này li ra ta khẳng sắc mình lạc mình thấy sir remind sa lui chứ này remind sa lui phơ nơi hi reverend shi shin ki da mang nui lạc mình li nui mai thui ki chi ki ba na sa da le kra ma thai mình nơi hi nui na da reverend mi shi shin ma chi lạc mình Jesus Christ na chính trả da khani li temple li ana bawa shok te Jeremiah li at least singum 15, 16, 17 atam hili reverend ra ho de Jeremiah na ing nui na fe even now shi now ne han kai reverend Jeremiah nguni zon ga ya shi sin de le khawa na ili kisa dam shi sin ra reverend nei thumli so mi ra bi hai de le David na ngui zo nai na awi yang shi Goliath ling sung de sung shab ki wang klaj ka Christ his identity Esther na ngui zo nai na awung wak sa da awi mi bingli ngatang khui de Reverend na ramai furon da mang rai lak ta le mane Reverend na mature tiaw ka samai furon da mang rai lak ta le mane Reverend ng rai dak le hiwa i hili le de le Reverend ng rai dak le hiwa i hili le de le ka chi ne surrender ka sa Reverend surrender ka sa Reverend ng rai de le itum na Charles Spurgeon itum we preaching hili prince of preacher da hangi singum trada chikoli pastor sapo ke jide singum trada thugli a Reverend ka thaisan phange preacher onaw thangkha ali kharnawa khana ho khui laga sai ara khosli now shinawa khana experience makhalaya hada newly joined miya khana pawa shokre inyu a company la adar ka salapai da ana hopung ka wise de shongfuli pawa shoki jibaje na nei da shongfuli hang mi jide singum trada trukshini da damle Sunday school li ojak sa aksada ana awi kachama sermanaka mutuida hangde atam le singum trada trukshini jile church ya kana atam le ramati mi kwai hoisde probation line la pastor size de singum trada jikoli pastor sada British ko hapam li revival khurai kamathuk khuirange ana onu izon ga haya mi china itumla itumwi purpose se crystallizing naga singshom mathuk ngasak bai sai ang iram church mathuk ngasak bai sai mangunui naman sai itum Reverend ai thumni shishin mi akava itumli hakamaha ot anasa milagro sai itumwi purpose akha hiva mi akali mentor ka sahila purpose akala ko youths bing yaron ngala bing entum ngnui da layada kipa khanaga machipan ngasakalu Reverend anali ready ne nali shishin khawai ready ne all you need to say is here am I Lord surrender kasa hili leidak laya ojang ra bing chang nathum youths bing hili shishin gi da ready de nathum yang pang shapchi hili leidak le oja bing na shishin ngai re oina ready sa kapam ne itumui responsibility va I hili leida lei
ili shin mi lo da ham ga sang hi ithum mo ot ngurun sa da lai namphu ai na mi shin pai mane identity malai la kho ka ma sa pai mane ithum akhai na ka good example mering ji theng rok la kho ka ma sa pai mane ithum purpose aka mangaru ma ka kho ka ma sa pai mane direction ka chong ka aina creativity sala creative sala gaina yaron ngala bing ithum ka tong o ain ra laga purpose akli christas li along thung li hai laga ka tong aina direction ka tong aina christa wang khring ji thran kho ka sare kho ka sa sam bang re ithum che da kho ka sa mirin khring ji thran strength in legacy nana ina khi hai mi khla ga chi hili pangshap ka chung khalai chine yaron ngala ga sada idumui pangshap hi khi khla ji ka nana ga thada ring chi thai da lai khla noi shokra da khle ajarwa agtong rali khi hai mi da lai khla ka chi hi yaron ngala noi pangshap ne revrana kachana khayao kachana hadra da kabi haida le dai ngachi la ke itum legacy ki chitran chingum hang phanga hang thru ka ga haina legacy hai mi nau chi mai dai dala chuk sala pai kho maning lak mane legacy begins right now arui chingum thra da khani sala pai kuthum sala pai hang phanga sala bai rajang dak lai yaron ngala bing rajang dak lai awa bing no we legacy na na khi hai mi ngai khala gi hi arui hopok chi ne arui hopok te lai na arui ka pang ko khui hina no we akhama shem ka rakho na arui ka pang ko khui hina no we shokra dak lai bing chile inspire sa rakho na arui ka pang ko khui hina no we legacy shem ka rakho nana arui ka pang ko hina no we legacy sakhai rakho machuk ngsak ngai ithum ka chi ka tha atha yaw sang da lai kala u kan angla ka haya ithum wi ram hi wi yaron ngala na legacy hai mi dak lai hi khi kala chika lairik atam sar laga christmas city ungra da lai awa wa chung kha kui sao yo nau chi pa chi yaron nau chi pa chi ngala nau chi pa chi ungra da lai kho ngachang ka chang naung rai thumli ramli mung sakhangai kharnau chung khalei da leide I thumli ngashan laga ningma khalum chung khalei da leide ka tau si do nau hi pai ungra da le ayar wen khung sai da chammang ka pha nau la khung sal hon the amang ung mang ka phai so nau li ung mi mang laga any kind of drugs ayar we standard che khung laga shim khur kai kha kai ka jam sak ta lai mung sak ngai inauli mung song sak ngai yaron nau chung kha la nau chung kha jang da lai de idum ka thau si do legacy ki hai mi si do rajang dak lai ya kharnau bing church we ka thana bing kho we ka thana bing khani dot ka chung kha nan tumling shan laga yeng laga yang ngachang ka chang atum khalai wangai na church ko kham sa paila atum khalai wangai na kho kham sa paila le dale literally ka thing rai dale den thum ning sa la ka ya legacy atum thi gai na idum kho ka sa nau sai da ngarai dak le ya yaron ka nak chung ka sang dale de khanang la hai ne ithum tang khul wi mirin nana ina yaron ngala ga sada ki hai mi da lekla revrana mathan lu o yaron now yaron shab laga ning sat aina nawi ning wi kala nawi mi wi apong li chatlu kho chai kor wi wang varena nali pichar pom ne khikara ga chi thailu nana chat khangai
yang bang shap lai hogi da sa khangai sa la pai no wi mi khang yam wi apong li chatlu ning ma than khawai apong li chatlu pichar pom ni khikar ithum le thala kai na hang mi ai dale mi kui khang yam apong li chatlaga legacy chakshi kot ai na hai mi gi chiliwa chang mi kui khang yam apong li chatlaga legacy lam thala kai na hai ming sak ngai revrana ma chatlak alu ma chilak mane ma than lu yang bang shap lai laga kai thum pichar pam ni khikar ga chi hi ithum ning share se heli lai da khlaya kharnau bing na ting rong a thai rong ling sang da klai hi ting rong khling mi ning sang mi chong kha sang da lai ra athum na ling da klai hi i shai khuilak ra da ling da klai ting rong chong kham sang da lai mara ina ling sang hi aina iwi naw na shai ra no kalam haila kaina akha shi khani shi katum shi shai khui sala bai khaling sang da klai ting rong chiwa iwi naw shokra da klai generation bing na shai khui ra no da ling sang ga hai athai rong nei ithum la noi na sa da klai na ring chi thai da klai noi purpose shi arui na mahat khui sala pai hat khui sala pai khatheng sa khangai wa na hai mi da klai noi shokra da klai generation bing na ka shai sam phang ro ko noi legacy jile khayun sam phang ro ko ithum yaron ngala yang bang shap lai da lel ka ithum angkar thui li shit se pang apal ga ok thui khwai atam maning thure ithum represent sa se Jesus Christ represent sa se ithum mathuk khwai hot na lak se cultures li blend in sa laga ok thui khwai atam maning thure asang wo jili shur laga ok thui khwai atam maning thure ithum ka ngai na hangai na Krista wi wang da chong shok laga ok thui khwai atam rai ro ko ka sai na khapam khwai atam maning thure khamashung je lai ga shi aina muti khwai atam sada lai ko asang wali shur laga mina ka sa laga vare shi ka sa yeron ngala pangshap shiwam ra ko shiman hogi ga chi agachang sa laga ogathui atam maning thur ko vare jishu jipijina maka phajina no with identity confuse sang sak shapaka maka phajina no identity confuse sang shap aka he can control your destiny mamalang sak ngai mane ana no way future decide sami shape revrana ithum li hodalai no yang pang shabla ithum miose revrana awi ungram tek mdai khawai le iwi yang no brilliant sala ga haya ningchuk revrana shi chinrano no wi akhon china example sarano ithum ajra ogathu hile kharnaw mang leaders dergar masa thure ithum khunui thot nganing ka atam masada lai nomai kala nomai thar rahi nomai hai khawai le matha se kaina ka hai hi value ma le lak mane sareng ka thai akhui pangli nomai thir for it kala kartusi dergar ka sanda ana sareng da saga khuisam pangra hon kamaina ithum yang bang shap le lak haya yaron ngalabing ithada kapam ithum wi mirin purposeful masalak mane itum ni shichin khwai rivali surrender sase anana itum sai korole ngaran mirano ana itum sai korole jan sagrano kla itum sai korole awi wang chi horano itum gutong hi we are born for more we are born
for now chúc khuyên sắc ngay đây cô mà giờ ngà lại nè tầng đó khả năng ra cái là van ra cái là khăng nuôi ya bình na yang can hay đó cùng lui ra khắp holy khăng chỉ bình na cái chỉ hana bình na sorry bằng sắp sắm phăng lui ra athum na khalang thà đó ang chang ai na yong ka ra athum na yong la la ma khả năng mà ra athum na zat la la ma van mà ra rally chỉ han na go oguthuya yaron ngala avung sa se itian bia lui ramli leida khle yaron ngala bing kharnau bing na regret sa ga haya shongfu chili ma zat lui se ma tha mai kap kachi nganing ka da ithum itian bia lui ram resan khawai haksan khawai chikang sa khawai ithum mui yang bang shapi shin naga ithum osa sir se itian bia youth maling mai rano reverend so mi rano